enti eno oba para chechire mu no eya mo numbers ni hia pa amanfo eti ho e record bibia se oyi madie bia no hia se obefrɛ wa entemo ano wa frɛ wo enti the number 0547 535432 0547 535432 we vida asra eno no wa kyerɛkyerɛ no plantain chips ewo hai kama pa honorable plantain chips yi ba koma me efa enka hwem kokko de wo ho ena ayi soso body de wo ho farmer soso ewo ha sa chips we enye pot ayara ma say na won sana ne aya me de pa ewo mu ye amuzu bitters amuzu one thought atopa magaza obeti magaza anya safe dia mi bisamu de ko na makasa wa anya din bia wa ne ma bisa na wa kan wa mu yiri bejawo aniti apomude pa wunya babi so wo de me no be Muwa amohwe adofo ni nyina for free. Say aye diabetes, say aye pressure, aye osisiade. Asa stop no person chodo wantimi atewa. Aye 21st clinic sebra. Wo ba ye doctor ade amana ye. Anu ma atoana. Putimi nidi. Aye chirika sana hawaji ana. Dompe. Aye 21st clinic. Amonko no betimi aboaye. Ama ya saw ya there. Nana, ya do 21st clinic. Papa, kabibi chire. na jumati triwa ye dipa yarewa ye friend on sciatica no woti di na hu pa but then ye ketua bi wo 21st clinic ani because 21st clinic for buy and no ye body amanfo bebre na ayaresa bebre baby amusa yare bebre enim yarewa na nkasa enti ye sha asie no na amanfo bi so aba se omoso na what the cause for there on bet so anu kakra na wasa je ba to hey kalabra research center abagana yenkwana ye research ofwa wow say you can asem say 21st clinic there say wo de wo mo a enya dia ya bia ya friend sciatica eno dia ye bonus crack keke eno dia say ya dia ne dia eto 21st clinic anima na ya keteke of way bia 21st clinic say 26 abu haya amoba ma yegyina yedi agro for sciatica automatic press there mi pen kwala asempa aniti o enkran no hono ma se sia me no kasai okay aniti se sia me no kasai me de se de me kwala asemti no maba enkwala hono mo a me ne omo be didi nkomo na kwala ne de mo hano mo efe pa me de kamea ese me fe pa simpanifo no hono mo no kra o hwe bia se omo di mu agro wura mu pie ba wo de ma me nkonkola no hono na omo na di agro nchire they were feeling this eba cho akwa ba eba SOMPA so acho ye kasa din kakra ma me why yeah ana ma ntiamo emre me ma SOMPA so yeah jeso din mami yeah wan jeso din ma me nti wonkan obi e hwe e wo SOMPA TV SOMPA afidie emu bia eso ba bia the whole Ghana obi a etie na ba ha no time ben acho me ba ha be 9 ko ba be time ben 8 mu ho be 8 mu ho e de nti kra na wo ha de nti na wa wo won fie sen cho me 10 years 10 years o de o ye wo ba na be ma cho me be ma wona o he TV so no say rasta we rasta na we ne ye be sen koro we wana bo ma cho ma me and 10 years o de nti na wo ha o de o buta e pan se nti na wo ha cho me ba se mbedi agro o be di agro
DUMAFEST no 2026 nti uba so be dia agro nyesa nkwa na ba cho minimi nnuanom unu amoy amudi agro u free kro ben so ana u free dumasua ha ya cho mi free dumasua ha ya odi no bia odi ni sen Jason dankwa bo ampon eni ti u ma me ya we so wa cho u ma me kra bi o ha bi cho onyam ba be ba on cho okay me da spa ma me no anom afoforo ni komo fange o ngo ti sen Achaye. Kasa di mamo o ti sen Achaye. Omo kan na chiro se ase ni papa bi ado ya kolaboni o ya kolaboni Acho dabi. na ade na omo kasa na mi hu se enkola na bi ma penti o ma ni mo na ade nti na wanye Pacha. Mlai na mi disina nasa ombeko eja. menti ase o pese o chese Me pese me penti mani. o mpen sa ade eye hu ana because me hu akola we dia mi suro pa o na eye usura na ase senja Acho dabi. Aye bida. wa ye bida nti ba wo afiwe na ade na wanye Mi fili sa menye. ani ti o ba ye na mudie na wadi pa Kase no. kese na na friend sen wana meduwi kese na o kan o na wakodi wi aba ye friend sen Yombita. ayo agro mati mamene unua no we ya wapenti na nim eni enkomo bra odin di se Acho be friend damu ako. odin di sa na se friend no mo frɛ o sa Medi ni sa. o kan say your friend me na say enye odin ba so mo de frɛ na o adne na wani we design we be friend say Spider-Man o ye Spider-Man Acho dabi. and we de onkla no hu o medwane o won fie Yes. adne na wanye design bia say Spider Dentina Spider-Man na we say design e do so pa dentina Spider-Man na we Fe. na de untimi kasa na o ma mi hwe wo TV so o ma mi tie o radio no sa de na we na e ofenza Pacha o ba ha time me ba ha 12 no. kasa de ma me why o ba ha time 12. o agro no emu de na wadi hwe hana kasa ma me emu de na wadi boni din no oni mi ni din je mo sen mudi agro na na betima di agro e beje o sen Amunji. free so what is what agro na mudi ni free okay matasa o kasa o from mama mama no odin Nyakumbe. ma onin so kakra ma odin say Nyakum blessing o won vie say No 12 years. of years o go school Rage experimental. we den tina wa Me ba hase me ba be momania. kasa de mama wa Me ba hase me ba be momania age. o ba be mo nya nti o ba ye no nti o 12 years no o agro no emu de enkola no de ne bi na odi 12 years for nyina akodi bi won na wa de no wan penti wani Mani nje ho. wani nyo ade na Enye hwintia. o kasa o for mama fa Enye hwintia but me no mani nje ho. wani nye ho Okay, me nu am da. cha o ma mi ti o cha Me chia me mame se wali tisha o mantuko. mati o ma mbra o ba ha time Acha me ba ha 7:30. o di say Tachiwa Judith. o di no bi Tachiwa Judith. na me kai atiefo ne ahwefo nyina se ye wo sunya ne dumasua DUMAFEST 26 ena ye gina ho no mo asisi e ho na ye gina agro no de obi e ne de mpanifo edi ena ankola edi wo mo abofke de ya o ba ha time 7:30. agro na wo ha no wetima bo ebi din amama tie because me bisa obi anim ne de obi se ye free bi on vita ne ade me aso ya advert Bacho agroni de mini ba kukura de. na o ba e mu den na wadi den agro den na den bi na wadi My dream pen for the anyway. mpanifo de ne de hin Yeah, o ma cha ho ya mvitan. na se no na obi apa de ne na de sin ni nyina na Bacha. uji training ana se o teacher din di say na man happy new year Acha me cheche ni ndinde. Ajewa madam ajewa reta. Me chiao na man happy new year bacha ma happy new year. okay o madam tie o na me
wate ye wo sunyane dumasia nkola no mene oma twetwe nkomo bebre ebi de me ba na omudwane ase we na kasa no omuhu mic na omuyam sisi omonti so far me de nkola no nkomo twetwe ne besi ha no na amrepam mesaba na me de ho bia e de amamo sompa na wutie se wutie sompa 106.5 Accra ana sompa 106.1 ene ne etechiman sompa 101.1 sompa takwa sompa 90.7 nkransa ena sompa 98.9 sunyane eze eno omo ena ewo hanomo a ye wo DUMAFEST na se a de ekosu bia cover de amamo live en Khaled se ne nkofota ka o masem no anything me do see am di e the systematic press anything ye join the feed no na ya hwe de eko bia aha Pasha ye frame Mama Sonia so far na sabini ye registered name wo abe mobile business no be aka Mama Sonia one time one say ho okay over coconut ginger chip and moi ye wo ginger mixed with cinnamon honey garlic aya dry the ubowa umuya oya uhune muya oya ni pebia wo sana pebia no wunya kakedo kakra warm water na efa woni pebiam na nane moja na woda ye na ada no slade na when did ye ni when did time na wode koda ye na ada o video mu na etumi anane no na ma free vows so wetumi eyu finefu now the more na wo wi ginger no na esanso ma wo no musuo na ififre fu no pause na mu biebie the ginger na no oshima wa yesan wo ginger ye fele coconut 3 and we dey attach any coconut and afra ye wisi ye betumi am obi mo taste na we need you one wa to be yesan so coconut flakes coconut aya dry na ya ye kube o nya China for kube Ghana kube because fan water kwa isma no ma ba be ye ho adwuma wo fen so ena me di bia ba to mesia because fair no me hu ne say ye shoroko ye bibi mai emu nyoma na ye bo neja yesan so ahwene ye di ko bedwa I fro engagement umpa obi pa mo ado uma wa hu say be yire dobe akuma na makuma so adie ena ohene ago na ya ahwene edi ahwene ena Mama Sonia obubodi ni DJ ya no manyona perform na amamfo atie enema ye wo ewo hayi ahwene na enye yize u DJ owi abepe biko na beboa wo enye nyomo kwa na beboe wa ha fabiko na oba na ninye bobo ahwene no sancheck ni ne kaka ho ye wo sign check ye wa kosobo kania ye wo light up ye wo ring me ye wo I need you ye wo honey ene ye wo ma ye krado osi e wode krado honorable want Tomano Dimba could be say I mean you I am the passensis will be my wife what's it Tomano needing the saying I need you need me I need you yes okay I see you was sign check yo I need you na you were my yakrado na ba could be out ya pa na ya me say was it you were dumso crab akrana udokume anything light up I say and yedum light akrana corner ba na da wa ubehuno enya sa anything ya usa wa aboa aya papa eso so ewa anything adofo amu ha sa u pam papa now they are going chow baba to bibia o okay say baba to bibia o okay say friend free hadia ye wo massive offense and just your card of prayer Israel any phone number to jai 055 423 4651 055 423 4651 Mama Sonia and I say any more ho and you say that's right hey where they just almost you know hey abi mass hey ya de ketwa abi mass honorable je na interview
Jomini aba yada sibebre anything yadu aye abi mouse abi me pese me bisa say yeba apataya sia dey na wo my yo yeah weeks for her bone straight easy curls wet curls bouncy curls yeah the boss spiral ones bone straight the okay so yeah what activine and also perfume yeah with yeah body shower and spray with sex and yeah what individual hand yeah facial man no more bad that you carry on with and I watch it so anything them man lip shine lipstick match say mo spray bi say obadi kunu ho a oya da kra ebechi eye no kre ya say mo spray bi wo ho so obadi kunu ho a ba bia be man wo bia obepia ba e wo ho enti che e ma no mo nyina emra ha omo spray no bi wo ha ebechi say no DUMAFEST no kwani eska nyina asa hey ya say upa spray papa upa watch o di akwacha wodofo a but modern asa obeba abimas a ewi ni ayade pro plane ni ayade pro car papa hu wi nyina no e wo abimas ha ya say obuo wo fom obuo no e wo fom wo hu ebo ne wo fom ti obi amira perfume we no afro plane na bedru ha enti enye hade eni bia if US ton ene ye dia ba be display say DUMAFEST obia amra na o meje ne di yes enti ne di kan say DUMAFEST yasia ade bia beba bia eye papa enti ne abimas akwa for spray watches sasuna enwia udidi be ma chi a ema be ma no animonyam hye eba ne mu abimas eye dwumadie no papa yedamase and I say Freddy X for so shekona no so one time almost so botri okay baby ayadri aish enye ize we dear traditional enye ize mama as catering services adian ena moye ewo hai Pepacho ye local bar ena eduane order bia de bema ibe betimi aba be ya ma na ye start free hase ya ye woso bolo zonkom pito nsafufuo na no eden ne emre nyina ye saso wo awiesu aha ye wo polo aha sei itino nyoma ye wo aha no okay enti se obi ehwehwe mo a ehe na obehu mu eno hia pa very necessary Pepacho ye wo sunyane wo dumase off road alright na me kai wo say ye wo sunyane dumasua DUMAFEST 2026 ya pim su bia okay sabre there ye be kwa akwaje ahome kakra na ya san aba enti no se wo hwe yen e wo TEREONE TV wo hwe yen e wo SOMPA TV e bi kwa utie yen e wo SOMPA 106.5 Accra ana SOMPA 106.1 Techiman e bi kwa utie yen e wo SOMPA 90.7 SOMPA 98.9 sunyane ye ne sunyafo ni nyina ne wo hanom a ye wo DUMAFEST na se SOMPA 93.1 ye kumase ye bia eho ena wutie yen ba bibia wutie yen bia no ye bedan ye ho kakra bi na ye kwa akwaje aboafo nkrato hye ne so ma me biem ye wo sunyane dumasua DUMAFEST 2026 meeting and systematic press ye kwa basisi a ye ba ye the live band session no beto aso e de amamo ye basisi a